بسیار هیجان، حالت مرکبتر، بسیار هم لحظه های خیلی برای مخلصان گوارا فرار رسید و کامرانشاه یوسفپریان خلعت کبود دارد. به توجه میکنیم از معرفی پهلوان ولایت مختار کوهستان بدخشان شکر محمد میر محمدов پهلوان خلعت سفید ببر کرده و دو کرات چمپیونی آسیا و برنده مدال نقره کامرانشاه یوسفپریان. این رقابت دوم نیمه نهایی وزن جمع 80 کیلو است. هر دو اینجا هم با یک صمیمیت دستفشاری کردند. اینجا هم بدون دیگر گله آزار و اینجا هم هر دو جای برگشت ندارند و میدانی که مسابقه هایی که هر دو تاجیکستان رو معرفی میکنند یک هیئت مکملی تیم تاجیکستان هم تیمور رحیم و سید جلال سیدov کامرانشاه یوسفپریان و شکر محمد میر محمدov اما در میدان امروزه جام پایتخت دیگر این نقطه ها مد نظر نیست. یکی در این دیدار باید دست بالا گردد و به فینال برآید. دو شاه جایزه از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه که در جشن استقبال روز پایتخت این چهاربینی ها برگزار کرده می شوند و امروز هم اکنون برای شکر محمد میر محمدov هم بختش خواندید 3-4 غلبه را تا این مدت اگر بگیم به دست آورد. بله چنین هم شد و کامرانشاه هم همچنین در 4 سبقت دست بالا گردید و به این مرحله راه یافت. اندک وزن شکر محمد میر محمدov افضلی دارد. آگاهی به کامرانشاه یوسفپریان شکر محمد الان بود اینجا داوری شورا دارد محمد علی میرزایف از ناحیه فیض‌آباد که صورت افزایی رقابت در اینجا ضرور است. اکنون توجه کنیم چگونه با تاکتیکی که کامران پیشه میکند. اگر از جهتی آمادگی همه جانبه جسمانی اگر از قوه پهلوانان حرف زنیم اینجا اندک افضلی پهلوان ولایت مختار کوهستان بدخشان به نظر میرسد. اما در کسبیت و باز هم گذشت مرحله های خیلی حساس کامرانشاه هم همتون ندارد در تاجیکستان. الان در همین وزن 90 کیلو هم همچون ورزشگری رقم 1 محسوب می‌یابد. این مراتب هم فشار از جانب شکر محمد میر محمدov اندک بیشتر شد. بله آگاهی اولا بود اکنون این تنبیه هست. تنبیه به کامرانشاه داده شد. مبارزه دو پهلوان ارزنده میدان امروزه باز هم ادامه می‌یابد. جفت دومی سبقت نیمه نهایی را ما تماشا داریم. در مبارزه سید جلال و تیمور بسیار هم جهت‌های خیلی عبرت بخش نهفته بودند و دیگر عامل‌هایی که البته باعث تلقین و باز فردای خودی همان هوسمندگردانی جوانان هست. باز بعداً با کامرانشاه یوسفپریان آگاهی بود. تنبیه با وجود آمد. در دقیقه 3 کامرانشاه باز هم یک چسبیش یک حرکتی با سرعت خود را که با موازنت بیشتر اعتبار داد که الکی این کار را خوب انجام داد. بعدا امتیاز اول را به دست آورد. اکنون شکر محمد را لازم است که توکل کند در رفت 2 دقیقه سبقت امروزه اگر خواهد که خود را در مرحله نهایی بیند. و آید به ملکه کامرانشاه حرف زدیم که سبب های اساسی که با پیوند باز هم یک حالت خیلی سازگار برای شکر محمد میر محمدov. کامرانشاه از این وضعیت چگونه رها می‌یابد. پهلو با پهلوانی ولایت مختار کوهستان بدخشان شکر محمد میر محمدov
баданро Комрон ба даст овард, аммо Шакармамад Мирмамадов чун баён кардем ки дигар роҳи баргашт надорад. як ҷолибияти рақобатро ҳам айни муддао истифода кард. акнун бадам аз ҷониби Комроншо буд ва акнун паҳлу ба паҳлавони вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон. агар дар ин ҷараён боз ҳам огоҳӣ, бисёр сабқати ҷолиб, ҳассос. дақиқаи охирини нирӯсанҷии Комроншон албатта қувваш баробариро борида як лаҳзае ки хеле ҳам мушкилтар буд барои Шакармамад Мирмамадов, аммо барои Комроншо андаке такя ба ҳамон имтиёзи дигар дошт, имтиёзе ки хеле умедвор буд ки ҳаминро ба даст меоварад. сонияҳои башумори нирӯсанҷии Комроншо дигар дар ҳамин ҷараён танҳо партофти паҳлӯро қаноат мекунад барои иштирокаш дар марҳилаи ниҳоӣ вазни ҷамъи 80 кило. Шакармамад инҷо ҳам боз ҳам вақтро кашол медиҳад. бигдор ҳамин сонияҳо ҳам паси сар гарданд, чунки паҳлӯ аллакай ҳарифро партофт кард. Темур Раҳимов албатта ҳарифи худро интизор аст. Комроншо инҷо ҳам як ҳаллуки дохиларо хост хуб истифода кунад. сонияҳои башумор бо охирин лаҳза, охирин кӯшиш, аммо натиҷа нест. мислиёне ки Саидҷалол дар муқобили Темур Раҳимов талошу мубориза кард, аммо қувваи ҳамон зарурӣ барои баробар будани ҳамон малака камӣ кард. дар Комроншо ҳам ҳамин иллат андаке ба назар расид. Мирмамадов инҷо ҳам қибнишинӣ дорад, месазад ки довар танбеҳ диҳад ба ӯ. агар ин лаҳзаро ки бале ҳамин тавр ҳам шуд, аммо паҳлавони хилати сафеддошта паҳлӯ дорад. Шакармамад Мирмамадов Шакармамад Мирмамадов дар сабқати ниманиҳоӣ як партофти беҳтар анҷом дод ки ба ҳамон паҳлӯ баҳогузорӣ шуд. ва бо ҳамин тартиб Комроншо қаноатманд аст аз рақобат, дастпишурӣ мекунад, ҳарчи ҳаст дар майдон аст. воқеан ҳам ҳар ду маърифкунандаи ватани маҳбуби мо дар арсаи ҷаҳонианд. аҳсан ба одоб, ба ахлоқ, ба ин рафтори идбаратбахши ҳар ду паҳлавон ки дар ниҳоят дастфишурӣ карданд. ва Комроншо ҳам қоил аст ки воқеан афзалии Шакармамад Мирмамад дар майдони имрӯза андаке бештар буд. ҳолатҳои такрориро боз метавонем ки дубора бо ҳам тамошо кунем. ҳамин аст дӯстони азиз, гӯштин аст. ана чеҳраҳои наваш ҳамин аст. мебарояд нафароне ки боз дигар дар майдон диловар ҳастанд. ба ҳар ҳол мо кори Комроншоро фаромӯш кардани нестем дастовардояшро, аммо вазни Шакармамад Мирмамадов низ барои афзалият дод. муҳим ғолибиятро ба даст овард ва ба қисмати финалӣ баромад. Тимур Раҳимов бо Шакар хеле хуб ҳастанд, ҷуфти хеле ҳам қулой ҳастанд. боварӣ дорам ки ин ҷуфт ҳонари асили гӯштингириро нишон медиҳанд. дар қисмати финалӣ бисёр ҳам ҷолибияти гӯштини миллӣ вазни сангир вазнҳо ҳамроҳ бошед дӯстони азиз моро аз наварди паҳлавонони лайвақатманди ҷумҳурии Тоҷикистон ҳаловат баред.